Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kabajamtoota obboleeyyan keenyaa ka asirratti nu dhaggeeffataa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin haadha qabu isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bakkuma jirtanitti nagaa rabbiitii fi tika isaa keessa jiraadha isiniin jecha. Har'aan tana tafsiira quraanaa irraa suuraa faatihaatii fi suuradhan namni ganama galgala qara'uu shari'aan karaa goote akka mu'awwidatayni qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naasii fi suuratul ikhlaas. Suuradhan kana sadeenii fi suuraa faatihaadha waan ganama galgala namni isii qara'uuf hiikkaan isiillee waan guddaa tokko waan taheef maanaan isiillee maanaa dheeraa tokko waan taheef haga rabbiin nu laaffise isii sanirraa waliin fudhanna. Qur'aanni guutumaa guututti osoo fadliin isaa beekamaa tahu osoo fadliin isaa guddaa tahu qur'aanni fadliin isaa tokko lamaa miti. Qur'aana keessatti ammallee suuraan faatihaadha keessatti ammas fadlii dhuunfaa isiidha, fadlii guddaa qabdi. Kanaafuu fadlii qur'aana qara'uullee rabbi nu haa hiru, fadlii hiika isii beekne tadabbura goonee gadi xiinxalline isii sanirraa bu'aa guddaa warra argatullee rabbi nu haa taasisu insha Allahu ta'ala. Fadlii qur'aanaa irraa waa xiqqoo isinii hime gara faatihaatitti isin fudhadha. Hal qur'aanu nuurun wa hidaayatun linnaasi ajma'iin. Qur'aanni kuni ifaadha, nama maraafuu ifaadha, nama maraafuu qajeelloodha, ka namni marti ittiin qajeelu, ka dukkana keessaa gara ifaatitti isaan bahani qur'aanni kun. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قرآن كن جردوب ربين سبحانه وتعالى قرآن نتسرت بوفنه مالي في لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ilma namaa kana dukkana shirkii irraa dukkana kufrii irraa gara ifaa iimaanaatitti akka baaftuuf jedha. Akkuma sana ayata biraa keessatti illee rabbiin inna alladhiina yatluuna kitaaba Allah wa aqaamu الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. warri qur'aana rabbii qara'an jedha. Qur'aana rabbii kitaaba rabbii isa warri qara'an salaata isaaniillee dhaabanii waan nuti isaanii kennine san irraallee rizqii guddoo rabbiin isaanii kenne san irraallee ka kennatan daldala takkaahuu tijaaraa hongoon qabne san kajeelan jedha. Olillee baasanii ka kennatan dhoo isaaniillee akka fadlii isiin qabdutti ka kennatan ajrii haganan jenne argatan jedha. Kanaafuu duuba qur'aana rabbii warra isa qara'ullee ni faarse, warra isa tadabbura godhullee ni faarse, warra isa dhaggeeffatullee ni faarse, warra haruufa isaa qara'ullee harfii takka takka irratti ajrii isaaniif kenne rabbiin fadlii isaa irraa subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu qur'aana walaqad ta'abbadana Allahu bitilaawatihi aanaa al-leyli wa atraafa an-nahaar. Ganamaa fi galgala illee qara'uu isaa rabbiin karaa nuu godhe isa qara'uu qofaan nagabbaraanuun jedhe. Yoo isa qaraatan laa aqulu alif laam miim harf bal alifun harf wa laamun harf wa miim harf wal hasanatu bi'ashri amsaaliha. Alif laam miim jechuun kuni harfii takkittiin jedhu alifillee harfiidha, laamillee harfiidha, miimillee harfiidha. wal hasanatu bi'ashri amsaaliha. Hasanaan ammoo toltuun takka kudhaniin jazaa deeffamti. Namni alif laam miim jechuu qara'e 30 argata jechuu akkanatti. Kuni kitaabuma tokkoo qaraate kitaabuma tokkoo dubbiftee ajriin akkanatti argattu hin jiru yoo qur'aana kana tahe malee. Kanaafuu qur'aana rabbiin akka hayaata keenna inni nuu tahutti nuuf kenne fiihi taqwiimun lissuluuki wa tanziimun lilhayaa. Akkaataa ofii itti deemtu akkaataa jiruu itti jiraattu warra kee waliin akka itti jiraattu
ولا ولنك تجراتو نمو جدل يدو ولنك تجراتو هند سيف سر سيجار القرآن فمن تمسك به نمني سكبته فقد استمسك بالعروة الوثقى فنو ججب قبته لم فسام لها هجنن قبن ججا فنو ججب جنن قبن قبته جرا ومن أعرض عنه نمني قرآن كان ديسي أمو الراغرغل وطلب الهدى في غيره أجل من وان بلا كيست كبرباده فقد ضل ضلالا بعيدا جلنا فقود أجلت جلنا دانغان قمنا جلت يجا قرآن كانان ألتي أجل وهي تنجرت كان ربنا تبرا كيست الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه ونجلوفه إسلام ما أرانتنا قرآن نوفده نتهم كانان ألتي أمنتي قرأتو راف نمني برباده إرام فورا مجد هنافو قرآن فضل نساهد دودا سنرى حديث كيست اللي قدوه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إرقام ربي نقاف رحمن نسان الرتي هاجراته قرآن كان قرأ جران قرآن نكون قياك إياما دا من قدو تهيد فورت نقان إسا قرأي حديث نواس بن سمعان كيسة تليك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله نرفع ما جانقو يا قيامة قرآن في ور قرآن سنين اللي نرفع ما ربي ور قرآن سنين ربي نهاتاسسو الذين كانوا يعملون به في الدنيا ور دنيا كيست قرآن سنقبتني وان إني دلقا جري دلقاني وان إني الرافقات أجد سنمو الرافقاتني قرآن قبتني إست دلقاني جرانساني نرفع ما تقدمه سورة البقرة وآل عمران سورة بقرة في سورة آل عمران دربوته تحاجان عن صاحبهما أخرجه مسلم نما إذا قرأ إسان الرا نما أكست تدلق إسان الرا فلم تجران فنافو أكا ولدتك أبادتي قرآن فضلي أكناك بوتما قرآن قرأون كيسا سورة فاتحة هو يوكا جنو تاتي سورة فاتحة فضلي سير ربين أسرار سلا قرآن كان كيس جرو فاتحة تنا كيس تولدتك أبجان لماني فاتحة تنا كيس اللي إياك نعبد وإياك نستعين يجو كان كيس تولدتك أبا مجان واني قرآن يكون يدبت وبوتو نساء فضلي سين قبدرة لا تصح الصلاة إلا بها صلاة نسيت نعمل فيان تات حديث عبادة بن سامت كيسة الرسول صلى الله عليه وسلم كجلان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة ننجر جلان صلاة سنة هنا صلاة فرديدات هنا صلاة جنازات هنا صلاة ما صلاة جتة ولا فاكات صلاة عيدات هنا كل صلوات صلاة جدامي كفاتحان كيسة تنقرأ أم ننجر صلاة ثمان تقلينو فيان تاتو يو فاتحة الكتاب فاتحان سورة فاتحات يو كيست قرامين صلاة تقوه فيان تاتو يا رسول صلى الله عليه وسلم دوبا كمسان فضل نسي كقرآن كيست اللي دبتمي حديث كيست اللي همامي جده دابتك رسولي أبي سعيد بن المعلى تنكي جدان لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قرآن كان كيست سورة جبدودا إر فضل نسي بدادا وصوم سيدا كان كيس سامباني سيبرسي سجاني الرسول صلى الله عليه وسلم مسيدا كان أصوات إمباني سيبرسي سجاني حديث سن كيست مال جراندوبا إر بدو سورة دا سورة فضل نسي قرآن كيست الرجال دا سن ويتبرسي الرسول قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته سورة الرجالتو سورة قرآن كيست الرجالتو تاتسوني
سورة الحمد لله رب العالمين جت سورة فاتحة إسين تربا صلاتهم دكيسة تدبيتو تاتي أكما سن قرآن رب صدرك إسا قدس الراكتاتي كأن إسي كنمر راهي جراني صدرك قد قبدو خرب ناكن الراهي جراني أكسم آية كيسة اللي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نقاسي كنين يا إرقما كنا سبعا إسي آية تربتات سيف كنين من المثاني كصلاتهم دكيسة ددبسني قرآن جتشورا قرآن قد قرآن كبجاء إسا قد تهر راكتات سن سيف كنين جهر ربي سين سنلين فاتحة دا أكو مثلا أمس حديثة براك ست رسول صلى الله عليه وسلم كجدا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين حديثة قدسي كيست ربي أنا جد جانين نويم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة كان جدوك يا في جدوك برجك يا تتقودة بكلمة تقودة كان جدو رب سبحانه وتعالى حديثة قدسي كيست فنصف هذه آيان حديثني أولا راقبه إن شاء الله بقى براتي تنوف دي بأما بفضل إساء موقفة نصفين إسيدا نافي والكل تكو قبرتك يافي قبرتك يهوما فئنها كأتو جيتو تجو ونلين بابا فضل إسيتي بابا فضل إسيتي حديثة كان دي بفني تفصيلا الحمد لله رب العالمين يوجد قبرتك يا نهار سيكا تربين جرو إن شاء الله تعالى بقى إتي مناسبات أبروه وقت براقبا أجت الرادبان دوبا أكنا فكاتا أكا معنا آميتي في فضل إسارة فاتحة أكنا فكاتا دوبا ما أنت نواني نتفرات وديبنو تفسير سورة فاتحات تفسير سورة فاتحات سورة فاتحة أمام الرادبتا جروتانا سورة الفاتحة اللي نجرانين السبع المثاني اللي نجرانين مكان سيدو كولما ميتي سورة الرقية اللي نجرانين دواء سينقر أني ورّي صحابة وان إبامان اتم فيه كان هندا مكان سي سورة الرقية يتولين همامي جرا إبه تكيستي يو إسي تنا اتقراته اتتفته إخلاص قلبي تترى كجراتو تاتي ربي سفيس إسين دوادا مالي في قابتكو هدون صحابة كبي سيدين لك سجران وجده ماني غند تكو نبول چاجنان غندي بول چودي كسومي سودي دي غندي ايغساني اكن مچي ديباني موغا مغندا قبتاني سبحان الله ربي نكفر دلغا حيو غندساني بوتين چنينته دوا كاني كان اتقنا ور غندوان سلابيكو وما فيدو دي eegasani maal godhan duuba mee warra maanqueessummaadhaa kaarraantana moggaa kana qubate kana keessummeessuu dinne kana mee dhaqaa isaan nu gaafadhaa namni garagaraa waa beekuun ni malaa jedhanii wayititti dhufanii gaafatan jaran akkatti mootiin kenna nurraa qabamee buutiin ciniintee dawaa mara itti guurree dadhabne isinuma keessa namni waa dawaa beeku jiraa jedhanii Abi Sa'idee hin beeka jedhe duuba dhaqee suuraa faatihaa tana itti qara'ee itti tufu namtichi bari akaan nama nushita min akaan akkawaan hidha rahi kamiti gadi difame namtichi wayti masan fayye garu ujira nu kennitan jedhanii galgala nu keessummeessuu diddanii isinu nulli akkan andawaa isiniin goonu nuuf kennitanii ujiraa kenna nuuf kennitan jedhanii gara hoolaa 30 kennanii duuba achirraa hoolaa kana addaan qoodaman wayta jedhan jarana mee ujiraa fudhatu illee yoo ta'e qur'aana irratti ujiraa fudhatu kan hubannu malee addaan hin qoodamnu jedhanii oofanii galchanii rasuulatti fidanii akkana dalaynee dawaa goonee faatihaa namatti qaraanee namni sun fayyee hoolaa 30 nuu kennan jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal jawaaba maaluma si beeksise isiin dawaa tahu maaluma si beeksise jedhanii suuratul ruqyaa jechuun achirraa fuudhame kanaaf isiin waan itti qara'amte keessatti illee namni tokko yoo ijoolleen irraa dibamte yoo haati manaa irraa dibamte yoo takka ofii fuudhibame du'aa'ii biraa beekamtuu du'aa'ii namni ofitti qara'u sanii waliin faatihaa tanallee itti qara'uun barbaachisaadha isiin akkuma qur'aana mara keessa qur'aana fiihi shifaa'u rabbiin jedhee ittiin fayyutu keessa jira shirkirraallee ittiin fayyita
dhibee qaamaa irraallee ittiin fayyita jechuudha. Faatihaan suuratul ruqyaa jedhamti. Maaltu si beeyse annahaa ruqyaa isiin dawaa jechuu maaltu si beeyse jedhanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Duuba suuraa tana tafsiira isiiti ka fudhatu deemnu. Tafsiira jechuun akka lugaadhaatitti masdara fassaraati jedhanii bima'anaa bayyana wa adhara wa awdaha jechuudha. Waan tokko ibsa jecha. Kalimaa nama dhibdu takka ibsa jechuudha akka lugaatitti. akka istilaaha ilmi warra tafsiiraatitti ammoo علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. تفسير جتون علم يفهم به علمي إسان هبتمو كتاب الله كتاب ربي قرآن كإتين هبتمو علمي قرآن إتين هبتني قرآن سن المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد الرتب قرآن نبويسون كإتين هبتمو كتاب نبي محمد الرتب ويسون كإتين هبتنين تفسير جلان وبيان معانيه هيك إسا كرقر باسني نماهم الآن تفسير جلان واستخراج أحكامه وحكمه أكو مثلا مس مرتي إسا كيس جرتو وأن يكون حراما وأن يكون حلال جدو كان كيس باسني وأن زنا حرام هني حرام يجيبني حرام صلاة دركم أجيبون دركم نمني أنجان إساقه صوم دركم أكنتي أحكام إسا كيس جرو والباسني نماهمني حكمة وأن كانت هيب كان جدو وان بك ربين حكمة وان سنيهمي وان انتكنا بونيف تنافي جدو بكيني نوهمتي حكمة سنلي كيساباسني وان قرآن نك أبو خانا ولي قلتي نما قلتو خانتو تفسير جدا ما جدا أكا تفسيرات دوبا نمتج سورة فاتحة ويتقرأو نمتج سورة فاتحة ويتقرأو أكاتا يتقرأو قبا دورا ترتيب نسيت تقرأو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جريا كتقرأ أكا سورة فاتحاتي ولما قالت أكا سورة فاتحاتي وان الرافود أممالي وكجر متاتي موضوع نسين دبتو در أعوذ بالله إنجل قبرم تجي كوني شيطان الرامقم فتودا بسم الله الرحمن الرحيم ربي تغرغار صفتودا أني هم ننقبو يا ربي في عبادات أنا رتي نغرغار جري تغرغار صفتودا الحمد لله رب العالمين الراكاسي حق مالك يوم الدين جوراتي هارو ربي إرد الدبئ ربي مفارسودا إيغساني أمو عبادة كحق قدرتو ربي تقوش قفا إسا أجتي كعبادة قبر من سحق قدرتو جيرو كإتغرغار صفة لله جيرو جتودا سنبودا دعائي حراك أجيلو إرنوكاه جتو ربي مكرتودا آخرتي ورّا إيغا وكرا ورّا إرتي كنانيفتين أوف يرمبودا كرا ورّا حق بيكي حق ديديتي بي كرا ورّا والله سنون أوفين جراني سنر راما غنفتو لتو كيسجي دوبا يتكالته فاتحان توني نما كان بكا سديه تقود جيجا بكا سديه تقود من أمن فاتحة كيست بكا سديه كوني مالي توكو الذين أنعم الله عليهم ورّا ربي إسان كنانيسي سور حق بيكي دينا ربي برته أكا برته سنتي أكا ربي مبوسي سنتي اتدلت إن لمتا هو ور حق برته حق بيكي ور لمتا ور حق بيكي حق سنتي دلقو دي كاكا يهودا دا حق بيكا نسا قروا حق سنتي دلقي إن صدفا دا ور والله ربي دلقا نساني بدي ويتكنا ماري فاتحان نما كان بكا سديت الدانقو دي maaliif ati warra haqa baratee diina rabbii san baratee shari'aa islaamaa baratee akka isiin dhufte sanitti itti dalagee jedhe moo lakkisanii miti warra haqa beekee haqa osoo beeku itti dalaguu diderraa moosanii miti shari'aa islaamaa baratuu dhabdee wallaalaan dalaydee warra dalagaan isaanii fuulaan dhaamterraa kanaaf wanni faatihaa tana hedduu irra deddeebinee amma ma'anaa isii yaadatuun barbaachisuuf ooda kana keessatti namni kun uf laalee yoo akka rabbiin jedhu sanitti baratee itti dalagaa jiraate
haa itti jajjabaatuuf. Yoo ammoo qooda lamaan booda haqa beekee itti dalaguu dhabuufi takka ammoo wallaalaan dalagee dalagaan isaa badiinsa san keessa ka jiraatu taate bakka of dhaqqaban jirraa bakka itti toobatan jirraa akka waan sanirraa toobatee gara rabbiitti deebi'ee haala fokkataa san dhiisee haala bareedaa qabatuufi kuni waan guyyatti marraa 17 yoo fardii qofa salaate marraa 17 faatihaa tana qara yoo sunnaa 12 beekamaa saniin waliin salaate gara 29 yoo duhaallee salaate sunnaa sanillee hunda kaamila salaatee ka jedhu taate gara 45 olii takka gara 50 ni gaha guyyaa tokko keessatti sa'a 24 keessatti namni faatihaa kana ka qara'u. Duuba rabbiin akkanumatti suuraa tana sadarkaa isii akkana guddisee ka takraarri isii irra deddeebi'uun kun nama hifachiifne taasisee akka irra deddeebi'an kana nama hin goone waan ma'anaa guddaa isii keessa jiru tokkoofi malee. Kanaafuu ma'anaa san mara beekee warra xiinxallee argatu rabbi nu haa taasisu. Duuba kaayamiinsi faatihaa wayita akkanatti ta'u a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jechaan dura jennu sun maali ma'anaan isaa hiikkaan isaa maali akki itti rabbitti maganfatan hoo akkami akki itti rabbitti maganfatan siigaan isaa ka jumhuur irraa dubbatan a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jechuudha. Akkitti jedhan akkan hiikkaan isaa a'uudhu billaahi jechuun rabbitti maganfadha jecha rabbitti maganfadha. Asitti wanni beekuu qabnu namticha maganfatu isa itti maganfatanii ka irraa maganfatanii akka jedhanii maganfatani waa afur jechuudha. Namni maganfatu sihi gabricha rabbiiti. Si ka dhiiraa taatu ka dubartii taatu namni maganfatu sihi. Ka itti maganfatan ka biraan jiru ree isti'aadaan ibaadaa irraahi. Ibaadaan rabbiif malee hin taatu. Ka itti maganfatan gabbaramaa haqaa Allahiin qofa. Haqaan gabbarame ka gabbaramiinsa haqa godhate rabbii khaaliqal ardi wassamaawaati san qofa ka itti maganfatan. Ka irraa maganfatan ammoo shayaaxiina shayxaana namaa tahuu shayaaxiina insi wal jin shayxaana jinnii tahuu ka namaa tahuu kulli warra rahmata rabbii irraa darbame ibaadaa irraa boodatti nama aansu shayaaxiina san irraa ka maganfatan. Akki jedhanii maganfatan ammoo a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim jedhanii akkanatti maganfatan jechaadha. Duuba maanaan a'uudhu billaahi rabbitti maganfadhaaniin kun maal irraa maganfadha? Shayxaana irraa maganfadha. Shayxaana ka jedhamu kuni shayxaanni isa rahmata rabbii irraa darbame shayxaana jedhama. Ay astajiiru wa altaji'u aniin kun hin maganfadha bil ma'buudil haqqi subhaanahu wa ta'ala gabbaramaa haqaa sanitti maganfadha jechaadha. Isa haqaan gabbarame sanitti maganfadha. Maalirraa من كل جان متمرد مطرود عن كل خير شيطان دربما أمري ربي ديده متمرد يجان أي عاص وعنيد ومتجاوز للحد يجان كأمري إذا إسأججي سنديده أمري ربي سنديده أمري ربي سن خلافه خيري هم درب مسان الرا ست مقام حتى يا ربي كي يجان Shayxaana jechuun akka afaan Arabaatitti shaxana irraa fuudhame. Shaxana jechuun ba'uudha fagaate jechuudha. Ma'anaan fagaatuudhaa kuni maali yoo jedhan shayaaxiinni kun akkuma Quraana keessatti dhufe ka namaa tahuu ka jinniidhaa tahuu irraa maganfatuun barbaachisaadha. Shayxaanni kun fahuwa baciidun bixabcihi an xibaaci ilbashar xabi'ama isaatiin tabi'aa basharaa irraallee fagaataadha. Akkaataa ilmi namaa sila walitti dhiyaata khayritti wal ajaj inni hoo faallaasanii deema. Kanaaf xabiyaan isaallee xabiyaa namaa irraa kophaa taate wabaciidun bifisqihi an kulli khayriin haasiqummaa isaatiin haasiqa tahee amrii rabbii irraa bahuudhaan ammallee fagaataadha. Maal irraa fagaataadha? An kulli khayriin
kulli khayrii taatirraa fagaata kanaaf jecha maarri ati kama ganfattu a'uudhu billahi yaa rabbii kiyya sitti maganfadha shayxaana rahmata keetirraa darbame ka kulli khayrii irraa darbame san irraa sitti maganfadha jettee irraa maganfadha jecha wanni irraa maganfannuuf maaliif jennaan isatu aduwwi salaata kana keessatti wayta ati salaatatti seente udkur kadha waan akkanaa yaadadhu siin jedha shayxaanni kun duuba akkana jechuun isaa salaata san hagam salaatti akka ati wallaaltuuf akka ati khushuu'an salaatu san qabduuf kana si dhogguudhaaf shayxaanni kun waan akkanaa yaadadhu jedhee si harkaa balleessa ibaadaa teessan si harkaa balleessa kanaaf rabbiin inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduuhu aduwwan shayxaanni kun isiniif diina keessani diina godhadha isinilleen diina godhadha jecha shayxaana san akka diinaatitti beeka ofirraa eegaa jecha maaliifi innamaa yad'u hizbahu liyakuunu min ashaabi sa'iir cifraa isaa warra karaa isaa qabatee inni kawaamu gara badii karaa ofii sanitti waama akka isaan cifraa isaa ta'aniif akka warra ibiddaa ta'aniif gara ibiddaa sanitti nama waama isiniin kun isa san irraa maganfadhaa diina tahuu beekaanuun jedhe rabbiin duuba kanaaf irraa maganfatan ayata biraa keessatti illee faayidaa qaraatal qur'aana fasta'id billahi min ash-shaytaanir rajiim shaytaana darbamaa ta'e san irraa maganfadhu jechuutu kanaafu wayta qaraatiidhaaf deemanillee wayta salaataaf deemanillee wayta khayrii takka dalaguuf deemtu shayxaanni kun waan waswaasaan si harkaa balleessu waan shakkii sitti darbee si harkaa balleessu ati waan kana keessatti isarraa fudhatuun barbaachisuu jecha isa jalaa dhagahullee hin barbaachisuu jecha maal ta'uu barbaachisalee irraa maganfattee rabbii narraa dhooqi jetteeni rabbii keetitti iltijaa'a tahuu si barbaachisa jechuu baarakallahu fiik دوب حكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتو كنا هو ما واجب مو سنة دا كوني إجماعا يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتو لفظين كوني أكنتي قرآن الليمتي هاته ويت قرآن قرأوا ديما أكنا جلاني مغنفتون سنة دا ويت صلاة ديما اللي أكنا جلاني جلقبون سنة دا ويت صلاة اللي سنة دا حكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتو دا دوبا مانان إسي أكنا ويتتهو بسم الله الرحمن الرحيم جتو هو كان إسي إيجا شيطان الرامقام فتي دبرسيته تستعين بالله عز وجل ربي تقرقار صفة تامس مالي في أكما شيطان سن إجانهن أرقي تواتي إني سي أرقا وفر رادو قندن ديتو يا ربي لا حول لي ولا قوة إلا بك أني مال اللي انقبو humna illee qabu shayxaana sanarraa dhoogi jetteen itti maganfatte akkuma san ammas rabbitti gargaarsifatta ibaadaa tanarratti yaa rabbi ati na gargaar salaata deemuuf deemu kanarratti yaa rabbi akka ati narraa barbaaddetti ka salaatu na taasis salaata khushuu'a qabu salaata arkaan isaa guutan hawaajibaan isaa guutan ka sunan isaa guutan akkasii nama salaatu na taasisi jechaadha sanirratti na gargaari jechuu ربي تقرقار صفتان معنى بسم الله الرحمن الرحيم جتو أكاتا نتجرى نكانا بسم الله الرحمن الرحيم جتو دا كوني سيغا يسيتي معنى بسم الله جتو مكا ربي قبرما حقا تهي سنين جلق أبجتش مكا قبرما حقا سنين جلق أب الله جتون أي المعبود بحق isa haqaan gabbarame jecha Allah jechuun il ma'budu gabbarama haqaan gabbarame jecha Allah jechaan kun ammas la yuqlaqu illa ala Allah azza wa jalla rabbi irratti malee makhluuq biraa irratti Allah jechuun gad hin dhiifamu ilaah jechuun ammoo intabihu ilaah jechuun ka aliin qabne Allah jette aliin qabne ilaah yoo jette ilaah jechuun sun yutlaqu ala ma'budin bihaqqin wa ma'budin bighayri haqq isa haqaan gabbaramaa tahirratti illee gadi dhiifama isa dharaan gabbarametti illee gadi dhiifama asnaama irratti illee gadi dhiifama ilaah jechuun sun walakin
الله جتون أليق بكون لا يطلق إلا على معبود بحق إسحاق أن جبر ما تحسن الرتي ملء خبيرا الرتي قدين إيفهم جتا غرغرمان الله جتوتي في إله جتودا كان الله جتون حق أن جبر ما رب الرتي ملء قدين إيفهم إله جتون أمو حق أن جبر ما في كأران جبر من الرتي اللي قدين إيفهم جتا دوب الله جتون جبر ما حق أن جبر ما جتا الرحمن جتون أي ذو الرحمة الواسعة أبا رحمة بل أجتا إسا رحمة بل آقبو كرحمن إسا بل آدا كور إسا تولج اللي قو كور إسا ديد اللي قو ور إسا أمني فيك إسا كفر اللي كقاه جتا رحمن إسا رحمن جتون كرحمن إسا بل إن رحمتي وسعت كل شيء وأنا ربي جروبكم رحمن نجيا وهم دافو بلتجد مار الرحمن جتون maka rabbi keennaati sifaan inni of keessaa qabu ka rahmata guddaa rahmata bal'aa haganan jedhamne kanama kafaree fi ka itti amaneellee wal gayu abbaa rahmata akkasii ka tahe jecha arrahmaan jechuun dhurrahmatil waasi'a arrahiim jechuun ammoo dhurrahmatil waasila abbaa rahmata gara gabrootaatitti geettuu ka tahe rahmata isaasan rahmata ni qaba jennesan rahmata daangaan qabne rahmata guddaa qaba ka jennesan gara mu'mintootatti geessaa ka tahe gabroota isaatitti abbaa fedhe wayta fedhe haguma fedhe ka kennuuf abba fedhe bal'ise abba fedhe itti dhibbise hikmaa ofii beekuuf ka isaaniif rahmata godhu jechuu kanaafu rahiim jechuun kuni gabroota walitti hidhaa qaba wa kaana bil mu'miniina rahiimaa mu'mintoota akka rahmata godhaa tahe jechuudha rabbiin kuni mu'mintoota qofaaf rahmata godhuun akhiraadhatti duniyaa irratti rabbiin warra amanillee ni nyaachisa warra kafarillee ni nyaachisa ka isa tole jedheef ka isa tole hin jedhin illee ka isatti kafaree rabbiin hin jiru jedhullee rabbiin ima nyaachisa numa isaanitti bal'iseetuma bal'ina keessatti jiraatan maaliif eessa dhaqan asuu galanii jechaadhaa fi booda itti gaafatamanii idan ma'anaan bismillahirrahmanirrahiim jechuullee akkaan aamilli isaa kuni wanni inni itti rarra'u kun hin gatame boodatti dhufa maqaa rabbiitiin gargaarsifadhee aqra'u qara'a jechuudha sila maqaa rabbiititti gargaarsifadhee nyaadha jechuu yoo nyaata irratti bismillah jedhu munaasiba qaddaraniif fi'ilii munaasiba qaddaraniif fi'ilii mudaari'a munaasiba waan dalaguuf deemtu sanii wal fakkaatu yoos imala ba'uuf deemte bismillahi usaafiru akka waan bismillahir rahmanir rahiim usaafiru akka waan jetteeti afaan arabaati usaafiru kana boodatti hin jedhan garuu aamila kana hin dubbatan ma'anaan akkas kenna maqaa rabbiititti gargaarsifadhee imala kiyya kana deema yaa rabbi na gargaari jedheeni salaatuuf deemu kanallee hin salaata rabbii kiyyatti gargaarsifadhee isumaan na gargaari jedheeni jechuudha kanaafu yoo gargaarsifattee illee rabbumatti gargaarsifadhu jechuun akkuma hadiisa sahiha keessatti dhufee jiru anta fasta'in billah yoo gargaarsifattee illee rabbumatti gargaarsifatta wayita rakkinni tokko si mudate illee rabbumatti iyyatta kanaafuu rabbii sanitti gargaarsifatanii salaata kana jalqabu salaata kana tolchu irratti na gargaari jechuu irratti qajeelcha bismillahir rahmanir rahim jechuun kun حكم بسم الله الرحمن الرحيم جتشودا بسم الله الرحمن الرحيم جتشون كوني هي بعض آية من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم جتشون كوني قرآن جري آية سورة نمل الراتي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جري آية سورة النمل الراتي تيسينتو دوبا أكا قرآن آتتي بسم الله الرحمن الرحيم جتشون قرآن isiin qur'aana faatiha irraahimiti kulli suuraa irraahima kulli suuraa irraahimiti jechuun kuni waan jidduu ulamaatitti itti wal dhaban waan jidduu ulamaatitti itti wal dhaban duuba warri gariin faatiha irraahi jedha warri gariin faatiha irraahimiti jedha warri faatiha irraahi jedhu yoo isii irraa dhiisan salaanni hin ta'u jedha
warri faatiha irraa himiti jedhu isiin haftullee homaan qabu jedha. Kuni jidduu ulamaatitti wal dhaba guddaa qaba. Garuu sahiihni isiin faatiha irraa himiti. Isiin faatiha irraa himiti. Daliilli isiin faatiha irraa tahuu dhabuudha. Tokkoffaa keessatti khilaafni hagana gahu. Mazaahibni afranuu keessatti wal khilaafan. Mazaahibni keessatti akkanatti khilaafni akkanatti keessatti argamuun kuni akka isiin faatiha irraan tahin nu garsiisa jedhan. Maaliifi Qur'aanni mutawaatira majmu'aa hedduun raafuuti akkasiin nu gahe Qur'aanni khilaafan qabu. Waan kana taheef keessa bismillahirrahmanirrahiim khilaafa dheeraa kana jidduu ulamaatti qabaatuun akka isiin faatiha irraan tahin nu garsiisa. Ree isiin Qur'aana jechuun walii gala. Ulamaan khilaafan qabu san keessatti. Isiin Qur'aana irraa tahuu khilaafan qaban. Walaakin asitti bismillahirrahmanirrahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin ka jennu kuni akkuma suuraa biraa suuraa taanin adda baasuuf jidduu kaayamte asitti illee sanimoo isiin juz'ii faatiha irraa taate asitti jechuudha ka khilaafa qabu. Inni lammataa daliilli lammataa isiin faatiha irraa tahuu dhabu hadiisa reefuu dubbanne keessatti Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa qudsii keessatti rabbi irraa waytanuu himan salaata kana jidduu kiyyaaf jidduu gabricha kiyyaatitti qoode idhaa qaala gabrichi kiyya yoo jedhe alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo inni jedhe qaala Allahu ta'ala rabbiin ol aane ni jedha hamadanii abdii gabrichi kiyya na faarse jedha. Eessarraa kaase alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu irraa kaase haga gadi bu'utti haga gadi dhumutti dubbata. وإذا قال الرحمن الرحيم يو قبرتك يجده أثنى علي عبدي قبرتك يفارون رد الدبي سجد مالك يوم الدين يو جد مجدني عبدي قبرتك ينقضي سجد أكنت دبت ميدون وصو بسم الله الرحمن الرحيم جتون فاتحة الراته سلا الراجل قبا حديث كان كيستي الحمد لله رب العالمين جتو الراجل قبون فاتحة الرحيم تجتو كالناجرة أكو مثلا حديث من أنس بن مالك رسول الدبان الله صلاة أبي بكر الدبان الله صلاة عمر عثمان الدبان الله صلاة مرتين بسم الله الرحمن الرحيم كان ندب تنجت الليل استرى رفيجرا كن الليل حجا ورا سين فاتحة الرحيم تندب تن جدو الراهي مرتو ولما نقرين قرآن نقرين warri Qur'aanni kun ala sabati harufin itti dhufe Qur'aanni gariin bismillahirrahmanirrahiim jechuu kan akka faatiha irraa tahetti fidanii Qur'aanni gariin akka faatiha irraan tahiniititti fiduudhatu jira. Maarree qaraatii garii keessatti Qur'aan irraa qaraatii garii keessatti faatiha irraa himiti jechuullee ni jira. Kanaafuu sahiihni namni salaata salaatu sirritti isii qara'uun barbaachisaadha. Khuruujan min al-khilaaf. Khilaafa kana mararraa ba'uufama maalikiyyaan fa'a sirrii fi jahritti illee qara'an faatihaa namni salaataaf deemu jechuutu jira. Karaanumaa jibbaa jechuutu jira warra maalikiyyoota biratti. Garuu akka Ibn Hajar fa'alleen irratti walitti hadiisa kana araarsanii walitti qabanitti ol fuudhaniitiin dubbanne hin qaraane malee ol fuudhaniitiin qaraane malee gadi qabatanii bismillahirrahmanirrahiim jechuu ni qara'anii jechuudha. Hadiisa anas akkanatti walitti qabutu jira. Kanaafuu namtichi salaata salaatu bismillahirrahmanirrahiim jedheetuma qaraatii isaa jalqabutu bareeda. Khilaafa khuruujan anil khilaafa jidduu ulamaatitti jiru san jalaa bahuudhaaf nisbaa warra isiin faatihaa irraa jedhuu keessatti yoo kadhiisu taate dhumaa salaan inni hin bada jechuutu dhufa. Akkuma san xayyib Qur'aanni kun as-sab'ul mathaanii jenne aayata torba aayanni torbeessoo eessa wayita jedhan Qur'aana masaahifa Malik Fahad ka amma biyya Saudii kanatti xabbaamu kana malee ka Magribii fa'aatti xabbaamu qaraatii Hamzaa fa'a irratti ka xabbaamu bismillahirrahmanirrahiim jechuun aayanni hin jiru. Eessa jira aayanni an'amta alayhim jedheet aayanni jira. Torbeessoo ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin jecha aayanni torbeessoo ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin jechuun aayata torbeessooti. Akkanatti qoodutu jira. Maarree namtichi salaata salaatu bismillahirrahmanirrahiim jechuu dhiisuun barbaachisu khilaafa jalaa bahuudhaaf salaata ofiillee tiifatuudhaafi jechuu. Baarakallahu fiikum.
har'aaf haguma kana fudhanne inshaallahu fuulduratti akka rabbi nu laaffisetti ammallee itti guurna haga darsii biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.